So that's how I kept learning the languages. And kuna virenzo nyukunkuzo mwanya nashanga ngo hinecho kumanta kumanya nobi notekwa kusega nintekwa kweko mawo tugumitwore kiriye kinta kumanya pakanje kwasere namno ngo yuni n'abantu umuntu no shaka tawe hinecho kukiza ozaho otanaka kumfitena otanaka kugira nugu otanaka gamba busha umanya gwo kumweko maho omwihe wecho takumanya ngo bundi nyencha kare yaburaho obe wache tukuchenda mukoro mu office oshanga mtayi wawe namanya starter katujezitwe ba economics ninga namanya R hati we oyine SPSS yakare ati oriya yata home office omwanya gwo kumweko maho yatanaka kwegura RA obe wamishikire hata now what are you doing, are you opening? Okay, when I want to run covariance, what do I do? Har kana nyenda kora covariance no jirota, hata na nyenda kora nanka assimilation no jirota, hata extrapolation no korata. Yeah. So that by the time bamuri deploying yazo mstongore chindi, obo wamuhire yejo R. Konko wazo manigo atayamawe hata gavana bamanya R, itoba SPSS mkuru na chenda dali sinsitu. Mawe ozo self sympathy yife. Nakureba oshanga waroga muntu tubamuwe cyo kwega wamugamba nabo wamugamba tuwamucendeza ni wagumuferire akuwe ine nugwa mutuma abagana bajango ina kasajja ku mutima oshanga niwe ine nugu niwe ine sasa